Hadin ke jengiki ke belakot syaka arpuai sengi, hene ke sengi ke arpotrek unailar arhajar arpusau, kaseng kinong trei SSA, hapo kalama All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association, kila pentip bakin saweng no ya ke jengiki beklembu pohar. Laban kedau bagani ke jengiki jungki kalong si benta bandawa na kesorkar, ban penkiu ya ketulop syaka prapo persen, na ke bamenta, nalor ke ar persen ketkum ke jeng slam, ha ke kam batsan persen ban penkiu ya ketulop ne ke increment. Haba keren berginong tok kubur ka Presiden jong ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association ka Kong Jennifer Sunrem kala itu ba ka association kala penseng eno ya kini kijengiki namar bak sorkar kala kular ban ai ya ki jingdawa jongki Ningkong ning shop na kwa ban ai kusungan ai ngu u blay try kan van u bla pensyai ki jingmut jing perkhat ki jongi wat hadu i commissioner jongi i director jongi but i under secretary jongi ban pensyai ki jingmut jing perkhat jongki bakin pediang bat baginya hun lang apeng jongi ki members ru bat kini ki government officers ru ting ai ku blay ningkong ning shop ru ya u Chief Minister Badan Brom Jungi namar bula ai katakanlah bon shna ya kanika committee ke bang rationalization committee namar ya kanika committee hi kan yai im but hadin sans nem ngin saya kendo lang ngimar bale lada kemudian kanika committee ru ngi num yo ek ni kijing dawa jungi na lor jungi ni kijing dawa jungi ngila yo pada saka EPFO ngila explore the possibility bangin yo ya ka EPF ke jungi ke bangin na preng jungi shiteng staff ki bayo ya katulong ngimpat juyo EPF tinaka takdaw ki ong bangin ni aya ke EPF kalong kum ka security yang imo tinang ta pade na lor ngin yo asaka ngin la ban categorizing ha ka MHIS ka bating ting ha ban yang lan bojrong mo bang ting ting ni la sngo ban khat ban ni em tu na mangim la ban ni yang lan man kasi ka daw kalong bang ni bun ka kam ka jam jongi kin sadon special consideration sa nang tap dia kibun kiwi dia ki bangi hapan du nrei mentangin asdang manyo lingba juga ni rationalization committee ke jumi te insungu ya isa commissioner jumi isa Vijay Kumar Mantri ru iba penlong successful ya ni ka committee bat mentangin lai hundun ya ke jing ai ke jong ni ka committee Badru ngisungu isa Swapnil Timbe badai State Project Director jungi bakloy menginya trei kamlang ringkat nang ni syahmat ru idang ong menginya trei ringkat ban penbiang penbit biang ya kan ka komiti ke jungi. Thank you. Kajing thoi. Libiang. Hoi ngilayo na kajing thoi na under secretary jungi. Bat kata address State Project Director jungi kingilayo ya kata kila share di Commissioner Secretary bat i State Project Director yangi haki WhatsApp message ki jungi bat ya ka hard copy ngidang up mentah ika papalong ka sarkar bakan penslam ban ai ngi jinawa jati hadu arpoi ni bas pisong ban ki namar kade ke jing bamhun na preng nangi namar ke don ki tiat kan sa kenrum ki kenram namar ban penbet ya ka kam ke balarim ka kade ke be tang hapereng arpoisi ni don kam daka lai benai daka sau benai nrei hapereng arpoisi ban pendam kalong ke be tenaka takdaw kan sakelan bat kan sa jenjar hadu kan ni ru kadai namar belai ni haban penyabiang ke boong ngamo don ki block level ki ba staff ki ba yo tang minimal living wage ru ki yo prahajar 10,000 kam kot tenaka takdaw ikwa ban penringkat hakan ni rationalization committee pada ngila penringkat don kitu ke belah he katulom ngila penringkat no ngila pen dia biang no bat menta kala biang bat block level state level district level kila awan at par ke kan don syu tu gap ke katu ka absen pesen ke ban la kerwan tong katu kan ya tunjuk katu ka ar pesen hi kala withdraw bat ni klem tre hiru ya ka ikem accept hiru ya ka namar ha katu ka ar pesen Sitang silang ni member jungi ki claim bo kata tu ka arsan nakata kada niru ni claim tre kebo nakane ka persen kebio ya gen nakane ka 5% nila yo ahi tambaya ka percentage ki mlaban ken nraya ka base pay namar kumbalong lem ki be ki kam sarkar mo ne ki be ki society ki dadan kita ki basic pay tengiru nila yo ka basic pay ka jungi ka bangimpat ju yo menno ru
no yang ni kerja ki patai nyat yuk kerja Jawa Sukar ka daw bangimut banweng no ya kani ka jinge khi ka jongi kani ka sit in demonstration ka balayat mentala arpois ni kalong namar bang ila yo ya kita ki jing dawa ki jongi kamut kata ka arpercent seniority ka jongi ngila yo ya kata ka 100% annual increment man usnam ngila yo hot ya kata ka 80% te kam don long than tang ban re ngila yo pa dia ka base pay ka jongi kamut ka base pay ngila ya la ban penrikat menta utu uba join dang menta unum ya ringkat chu badu tu bala join khat pras nem ne khat news nem shwa te kamut kala pher ka jingya salary jungi na kata ka daw ni call off no ya kani ka agitation ka jongi akan sin pula lagi kan do bakal sin ka bakal no ba sarkar ka hakasin ka bahan riu baka sarkar kala ay kini kijing dawa ki jongi